Wow, lihat teman-teman, ada mainan berlumpur teman-teman. Wow, berlumpur sekali teman-teman mainannya teman-teman. Wow, wah ada mobil apa nih teman-teman? Wow, ada topeng Hulk teman-teman. Berlumpur sekali tapi teman-teman, lihat. Wow, kotor sekali topeng Hulk ya teman-teman. Wih, ada bola juga teman-teman. Wih, ada tembakan juga teman-teman. Mantul, tapi berlumpur sekali teman-teman mainannya teman-teman. Ayo kita bersihkan teman-teman. Kita ambil dulu ya teman-teman airnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, saya sudah mengambil air nih teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan nih teman-teman pistol. Wih, berlumpur sekali. Wow, pistolnya. Wih, sudah bersih teman-teman pistolnya teman-teman. Oke, kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya nih, wow, ada bola teman-teman. Kita bersihkan. Wow. Wah, masuk air teman-teman, air bolanya teman-teman. Wih, bola sudah bersih. Lanjut ya teman-teman. Wow, mobil apa nih teman-teman? Kita bersihkan. Kotor sekali teman-teman. Wow, mobil balap ternyata teman-teman. Widih, mantul, mobil balap. Oke teman-teman, lanjut. Mobil apa kira-kira ya? Widih, mobil polisi teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Widih, mantap. Oke, lanjut teman-teman. Wih, kotor sekali teman-teman. Wih, mobil polisi lagi teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Lanjut teman-teman. Wih, mobil balap teman-teman, mantap. Wow, sudah hujan teman-teman. Wow, mobil polisi teman-teman, berwarna kuning sekarang. Wih, mantul. Lanjut ya teman-teman. Wih, topeng apa nih? Topeng Hulk nih teman-teman. Wow, giginya kita bersihin teman-teman. Wah, giginya kuning. Wih, topeng Hulk sudah bersih teman-teman, mantap. Sekarang nih teman-teman paling besar, mobil truk tronton. Wah, dapat teman-teman truk trontonnya. Nanti kita pasang nih, kita bersihkan dulu nih. Wah, masukkan air teman-teman. Wih, truk tronton teman-teman. Wah, sekarang ini teman-teman buat pengangkut mobil kayaknya ini dia. Wah, truk kontainer ternyata teman-teman. Wah, oke, sudah bersih teman-teman. Wah, kita sini teman-teman, truk kontainer teman-teman. Wih, sudah bersih semua tuh teman-teman. Oke teman-teman. Wih, mantap. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman video dari channel Mobil Tayo. Oke, agar channel ini semakin berkembang.
dan memberikan video-video hiburan selanjutnya buat teman-teman. Bye bye, sampai jumpa.